صبر صبر ولا شطم يا شاي برتقال سنتر ما ترشوا ترشوا شاي ترى بشاي بتوريتا كوبي تكاسو إنها كان فكاسا بكا برتقال جرا مومو ترشوا سني وانا اللي جرا بفكر عند الجرا إيه برتقال شالو ونقرأ شلة إيه ما تلاقيه إيه فاندشة مقربة مسلينا وندمو إنه هي مثلاً مالك نمر تقاوش شالو نزي جباوش لاي ناتشا إيكا جبا مجزاتنا سوق لاي مجزات بيجينا تالو بتاع ماسونا أما دابا بوزي جريت شورا كيلو توكو ده كماشة نامزنا Akka biyya Arabaati miti naannoo asitti jechuudha. Nama kennanii nyaachaa muuzii tokko jechuudha. Akkasitti bitama biyya keenyatti jechuudha. Garuu mi'a muuzii biyya keenyatti caala dhugaa dubbachuudhaaf kiiloon birrii 60 jechuudha. Mi'a kan biyya saniiti walitti dhufu garuu. Koi. Nah bayi dah jatuh, nah jirenya aku dapat tamu semiti. Umman ini mau jatuh jatuh dalam biji kisat. Timatimin kana fakkaata baay'ee bareeda. Xiqil goomman innis jechuudha mee qaayii tokkichi. Tokkichi guddaa sun nama birrii 70. Kuni birrii 70. Kino kan inni nama ol fuudhee. Bareeda jechuu. Birrii 70. 70. Okay. Darajaa qaba jechuudha kaayaan beektanii meeshaaleen akkuma. Darajaa qaba shunkurtiin hoomee qaba jedhu. Shantama anis ni jira kan biraa hoomee kan baakuni. Soddoma anis shantama anis hin baa jechuudha na kana fakkaata. Haalli biyya keessaa jechuudha hizbii kee. In sodaatinaa jireenya dhugaa dubbachuudhaaf akka achi taa'anii namni ara sodaatinaa hin jedhanani. Eenyu? Tana jedhe. Ayya. Soddoma maaliif? Abotai. Soddoma fudura? Mee bisi sarratti dafi istani kan take. Dafi. Walitti jalaa bakka beeku. Dantan. Suno shi. Ee bisi ka. Tokkuma. Irraan qoceessa kamar. Kontak sana ada? Atau bakka. Dafi. Ee bisi. Ma, tana mega tarik mencari kasih. Tana mega tini. Ya. Pertama. Kana. Karo pertama kali kita. Kereta ini ada. Bisi teh bisi. Darajah apa? Kana waya gue. Kana teh bisi kana. Oh, di sini. Oke. Kau kagak resti aku satu umur. Kamu sudah tani? Soddoma mereka? Soddoma anjir. Soddoma bisa mereka soddoma. Rapi, bakal pertama murad di sini sama mereka. Bakal, oh gak dibawa. Kan bakal murad di sini. Kurang aja. Oh kagak balas di bidang di situ. Me kota kakak.
Akati mame. Kan kana nu kenna. Afarta bisa nete. Yo kan tanah aku lupa. Nyata mu. Kanu menu kebo, tiket coperan. Maka murah di sini. Sanu di situ. Helta kabden. Oh mami. Helta kabden. Ye masih tadi. Simra kor. Masih murah kor. Berjalan sini. Karena rata pertama saya sudah. Kurang dapat dia. Wali galtani. Betul di sana. Gosi kenasi. Dia kata itu. እንዳት ቀልድ Ara? ማርያም 50 ብር 4500 እንደዚህ 50 ተሸጠ ይወጣል እና ብለሽ ያው ወደዛ ስቴት ደግሞ 100 አለ ሰርሳችሁ ትመጣለህ አዎ እንደዛ ነው ከዛ በታች የለም ካሮት ስንት ነው መደ? ካሮት 40 ብር አንተ እንዴት ወንጌል እንገርህ ካላሉ ሰው አሁን መስመር ደርሶ ነው ማለት ነው ታና ተንጂ ማርያም ማርቂያ እንኳን እንትን ድንች ራሱ አንዳንድ እያለ ነው ካሮት 40 ብር ነው ገደቡ። ቲማቲም ስንት ነው? 40 ብር ቲማቲም 40 ብር። ግን ልንገርሽ 40 ብር ስለሽ ነኝ ሌላ ጋር 50 ነው ይሄ እንዳይታያ እንትን ነው እንዳይታያ ከተማ ነው። ሌሎች ቦታ ያላችሁ ሰዎች እንዳይመሳሰልባችሁ ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል። ለማንኛውም ድንችስ ድንች 100 ነው የዘንድሮ ነው ማለት ነው። አዲስ ነው አዲስ ካሮቱም አዲስ ነው ምንም የከረመ ነገር አሁን ላይ የለም እና አዳዲሶች ናቸው። ቀይስርም እንደዛው። ቀይስር ስንት ነው ያላችሁ? ስጡና ለኛማ 50 ነው። ድንችም እንደዛ እና ብቻ ያምራል በጣም ማለት ነውና ይሄን አክል እዛ ሆነን ኑሮ እንደምካበር አይደለም። ህዝቡ እየኖረ ነው። ሳይበላ ውሎ ያደረሰው የለም ማለት ነው። አትፍሩ። እና ይሄን ይመስላል። ዋና ጤና ነው። እውነት እዛ ደክሞ ከመኖር እዚህ ሀገር ውስጥ ገብቶ ተቸግሮ መኖር ይሻላል ማለት ነውና ድካሙን ሁላችንም ስለምናውቀው ሁሌ በትዕዛዝ ስለምንኖር ማለት ነውና ይሄን ይመስላል። ለማንኛውም የኑሮ ውድነት እናክል የተካበደ የተጋነነ ነገር የለውም። አትፍሩ ስላችሁ ነው። ይሄን ጥያቄ ስለጠየቃችሁ ነው። በነገራችን ላይ ዋጋውን እየጠየቅሽኝ ያው ይስላላችሁ እንዴት ነው እና ከነፈካታ ኦልማን ጉያ ገባ ሀራጅቹ ሰላም ነው ለነገር ሁሌ መምጣት አይሳካም ባዬ በበሬደች አካ ብያ አረባ ካን ቆርቻኔ ሆጀተመ ሶንታኔ መዳበር አደም ብዬ ከሰት